لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis. Cananın düşündürmesi. 31. hadis. Sahl ibn Sa'd as-Sa'di radiyallahu anhu aytadi: "O Allah'tan elçisi, meni Allah jana adamlar жақшы көрүp кала тургандай, жақшылык иштерден мага үйрөтүңүзчү?" деп сурайт. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берет: "Мал дүйнөнү акыретке пайда берген жакта колдонуп, аскеттик кылгын. Ошондо Аллах сени жакшы көрөт. Адамдардагы нерселерге көз артпагын. Ошондо сени адамдар жакшы көрүшөт." Ибн Мажа. Hadisten alıngan paydalar. Birinci, sahabalardan özlerine payda bere turgan nerselerdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sorap bilүүгө umtulusu. Ikinci, adam balasının tabiatı Allah Taalaga jana adamdarda anı jakşı körөsүн kaalayt. Oşunda ele Allah Taala jana adamlar anı jek körөsүн kaalabayt. Üçüncü, kim bul dүйnө jargalçılıktарын taştap, mal dүйнөнү ahiretke payda bergen jakka koldansa, jana ahiretke köbürөөк umtulsa, anda Allah Taalаны jakşı көрөt. Dördüncü, kimde kim adamlardan kollarındağı nerselerge көз артып, ömüt kılbasa, anda al adamlardın arasında kadır bark, sый urmatка жетет. Jana sözü de ötümdүү bolot. Beşinci, dünyanın артынан ээрчип, öz dini milletlerini taştoo, Allah Taala jek көрүп калуунун себептеринин бири. Ошондой эле adamlardın kollarındağı nerselerge көз артуу, adamlardın jek көрүүсүнө себеп болот.